Iku kalau aku seluruh itu yasinan sekolah rumah lo, bapak aku Palala 05 always. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendrianto ARW. Kali ini kita hunting lagi di Terminal Muara Bungu ya. Ini jam 5 sore ini. Kita hunting lagi di terminal. Seperti biasa kita absenin satu persatu bus Padang Jakarta keberangkatan menuju Jabodetabek hari ini dari Sumatera Barat. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Hendrianto ARW. Simak terus video sampai selesai. Skuy. Sepertinya ini masih sepi nih bus yang masuk nih. Iku kalau aku seluruh itu yasinan sekolah rumah lo, sini konsulan kan lo. Ya. Bodoh. Palala 05 always. Mr. Always. NPM nih, Sultan Kelas. Yup. V78. SOS. NPM Executive Plus nih, 40 seat non leg race. V21 Fortuna. Masuk nih, Palala yang kedua nih. E01 anak muda julukannya nih. Anak muda. Oh, bukan ya? Pak Ibo nih. E01 ternyata julukannya Pak Ibo. Anak muda itu yang 02 ya. MPM nih. SR3. Yup. Winoka. ALS 384. NPM V57 Executive Plus. NPM nih, Sultan Kelas. NPM Sultan Kelas.
Bang. V63 beautiful. Semoga selamat sampai tujuan. Nih, suasana malam di Terminal Muara Bungo nih. Udah terang lagi. Tuh. Masuk nih, ANS Puncak Lantia. Terang banget lampunya. ANS Puncak Lantia. Masuk ya. Medan Jaya tuh dari Jabodetabek. Biasanya ini masuk jam 4 sore. Ini sekarang malam terus nih masuk nih, terlambat nih, sepertinya. Ini via Prabu Mule ya, bukan lagi di Batu Raja nih. Yup. Medan Jaya semalam. Yup. Medan Jaya tuh. Dari Jabodetabek menuju Medan. Sini masih ada ANS Puncak Lantia lagi berhenti nih di Terminal Muara Bungo. Entah ngapain.